Bademi u šećer sastojci za bademe u šećeru, 600 g badema, 450 g šećera, 2 vanilin šećera, 3 dl vode, 1 kašika ruma. Bademi u šećeru se pripremaju na sledeći način: u posudu uliti vodu, dodati šećer, vanilin šećer i rum pa sve pustiti da provri. Kada provri dodati i bademe. Neprestano mešati na laganoj vatri 20 minuta dok se ne zgusne. Skinite sa vatre i nastavite da mešate da se bademi ne zalepe i dok se smesa malo ne ohladi. Prespite ih na tacnu i ostavite da se skroz ohlade. Kada se skroz ohlade izlomite ih i služite. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.